kasenglong kami ha kasnong link kedat kabaha banong po constituency menta kasngi kalayo sundon da ko office trekam kabapaka bala tailing ba ka scheme SRWP ha ka jinglut kumba saulang ya ka ko office trekam jong senglong kami lawan plepat ba do ba Merrill Bond sim MLA ka constituency kumukongsan ha ka jingdon lang kinong yalam shnong kinong yalam ka sengkenthe na kasnong lingkaran bat ki khon samla habakran ha ka sngi na kalyang MLA ulapen pa ko jings ngo komen ka bakraw hadien balayo pan plepat ba no ya ka ka yeng bat ka jaka trekam jong ka senglong kami ha ka snong ka ba kilong kami kila don kam bandang pentulun ya ki kam ki jam ha ka snong na kalyang uba Merrill Bond sim ulapen pa ya ka jings ngo komen banyoi bagi long kami hakate ka snong kidan ka jingit kli bat ka jingitli ban pentulun ya shibon ki kam ki jam bantei ya ka yeng ka sem bat ka emlang ka salang kabalat na ki kam sniu kam thala namar ki long kami kidan ka ikhtiar ban yada bat wanra ya ka emlang ka salang kumba ki dei ki nonglum nongda ya ka yeng ka sem bar ki khon ki ti ulaken turu ya ki long kami bat kham tam ya ka shnong baro ka we ban sumar ya ka tei ka yeng ka balong ka jaka tere kam jong ki long kami ha ka tei ka shnong khanang bakan long ka jing mentoy bat ka jingker khu ya ki long kami baru kadai skim do kita barba pergi di try sementara kawan sedih dia berkam kata ketika jadi polisi hajarmu ini ya kejumlah kejumpi berarti kenapa ini kegini dia dari pengusaha polisi pun yang buat Morris ubah berkam belum ya ni ai komplain ya pi bagi menteri mereka kira cibun ki beneficiary ni ginong yo jemutoi kiba menteri hak mereka bak kira cibun ru ki bom somla saya kata ni saya cuma ya kata ada ko ne jukuntu ya ki sinam tu ki kalau sama ki BO ki SNG ki balang bakunda saja Ijingan ibang iyo. Nakino kita nak usahakan tapi ini tambah lihapan berterima kasih, lihapan terima kasih. Ini skim di SRWP ini berkiyo mula orang ni silap sistem. Jadi item suang dan skim IT yang ada pada asal lak sistem nomor salah. Jadi nomor salah. Kalau rentang punah yang lain mesti kerana buat kabar itu kalau sama. Asal IT berapa? Ini orang ayo bawa semua berilah. Dan penelitian yang kami lakukan dengan kita. Jadi kata kini skim SRWP skim kini kami punya nama. Kata ini Kongres Menteri ini yang benar dia nama beri asal dia. Ini skim keren. Begini community based program. Kini skim kibuan kumnako include ichi. Kalau estimate ke dalam dari orang yang kontraktor dalam GST, dalam labor tax, dalam royalty, dalam sipun kita beri akan tu, batu kaca. Dan dari kami ke skim kepada kalian pergi ke UII SRWP skim, Special Rural Work Program, yang disebut SRWP. Ini skim, kaba ICT, Islam, sama kita community based. Community based ni, kaba community skim ni pada yo orang menteri kini, cuma pek ke kampung, bila kita tidak, kita pek ke kampung macam ni.
kam kaya patungkan. Dengan terkenal kepada habang ini kumpi bang hikmat yang dijingai baik dalam kam angin personal. Kumbalah berseki lalu pada kebiri normal yang kecil kan dok ajen hun yang aku melihat dia panggil. Yang fi kumbasen lom kami bersih kan dok ajen hun dah bagi dia apa terima kan. Kisah sama kerana kam percaya anda. Tak nunggu subur bagi dirinya cuma gambar tu dah.